Šta je greh? To je jako važno pitanje. Greh je, tako reći, nešto što mi radimo nama lično, što nas odvaja od Boga. Znači, mi svesno nešto radimo protiv sebe, a to nas odvaja od Boga. Kako nas to odvaja? Šta to znači odvaja nas od Boga? Pa time zato što nama je dato na poklon i telo i duša, a mi ako to dobrovoljno i svesno uništavamo na ovaj ili onaj način, mi taj dar Božji uništavamo. Zato mi kada grešimo, mi ne grešimo samo protiv sebe. Mi grešimo i protiv drugoga. Odnosno protiv Boga. Mi imamo 3 dimenzije, znači, u grehu. Greh prema Bogu, greh prema bližnjem i greh prema nama. Znači, u te 3 dimenzije mi moramo kroz pokajanje da pročistimo, da kažem, oslobodimo se greha u sve te 3 dimenzije. Da li je dovoljno nekad, mi možemo da postavimo sebi pitanje, da li je dovoljno kada mi grešimo, recimo grešimo prema prijatelju, komšiji, i on nama oprosti? Da li mi, pored toga, treba da odemo da ispovedimo taj greh pred Bogom? Pa svakako da moramo. Zato što je svaki greh prema sebi i prema bližnjemu istovremeno i prema Bogu. Što znači, možda smo mi to raščistili, taj greh sa našim bližnjim, ali nismo još raščistili sa Bogom. Jer je On stvorio tog čoveka. I greh, što kaže Hristos, šta god učinite, ono najmanje među vama, meni ste učinili. Pa zašto? Pa zato što je to Božje stvorenje. I zato mi moramo i sa Bogom, da tako reći, raščistimo tu stvar, da i pred njim to pokajemo. Ne samo da raščistimo među ljudima greh, jer mi često grešimo međusobno, nego i prema Bogu. I zato greh je loš, jer greh nas odvaja od Boga. A naša duša koja je božanstvena uvijek želi da se vrati Bogu. A na tom putu greh nam stoji kao prepreka. I mi tu prepreku moramo da raščistimo da bismo lakše uspostavili vezu, tu vertikalu sa Bogom. Jer ona je nama važan. To kao u današnje vreme kada naš laptop nije spojen sa Wi-Fi-om, onda kažemo nemamo vezu, slaba nam je veza sa Wi-Fi-om. Pa to je Bog i naša duša, to je naš Wi-Fi. Mi moramo tu da spojimo se. A greh je taj koji pravi tu smetnju u toj vezi. I moramo da raščistimo. Čovjek prosto nije svestan šta to znači greh. Zato što šta se dešava kada, na primjer, naša duša je grešna, odnosno kada osjeća da postoji ta pometnja. Znači, duša, zato čovjek je stvoren, ima 3 dimenzije u sebi, duh, telo i dušu. Mi danas jako malo o tome znamo, mi prosto ništa ne učimo o tome šta je duša. Mi mnogo znamo o telu, to se izučava, ili naš razum, ali o duši malo se priča. Duša je najvažnija komponenta, tako reći, te dimenzije, zato što ona najduže živi. Znači, kada mi umremo, naša duša ode u raj ili u ad, i gde tu biva do strašnog suda, znači ona je ta koja je najvažnija, o kojoj treba najviše da se brinemo, a u suštini se najmanje brinemo. No, duša je božanstvena, a pošto Bog želi da se mi spasimo, Bog preko duše naše, to je jedan fantastičan program koji u nama, koga mi nismo ni svesni, zato mi jesmo savršenstvo, da kažem, svih bića na zemlji, zato što imamo takav program u nama koji mi prosto nekad nismo ni svesni kako to savršeno funkcioniše. Šta se dešava onda kada duša je svesna da nešto ne štima ona? Pa duša nam šalje signale. Duša nam šalje signale često u telesnom smislu. Znači, mi oboljevamo. I na početku su ti signali, da kažem, blagi. Bole nas leđa, bole nas glava. A šta mi radimo kad nas zaboli leđa i glava? Odemo kod lekara da nam da lek. A šta on radi? On samo leči simptome. A zbog čega mi imamo bolove? On se ne pita. A to je duša. Sad, na primjer, mi mislimo da zavaravamo našu dušu time što popijemo aspirin ili odemo na masažu i za jedno vreme ode. Ali ko zna, ko je imao te bolove, zna da posle izvesnog vremena opet se pojavi bol u leđima, opet se pojavi bol u kolenu, opet se pojavi glavobolja, migrena i ne znam šta sve ljudi danas imaju. Ili opet se pojavi depresija.
A šta sad mi? Umjesto da istražimo gde je dubina to, mi dalje nastavljamo da tražimo. A šta je onda duša koja želi da se čovjek spasi? Jer je ona ta koja je spojena direktno sa Bogom i faktički ona je ta naša božanska dimenzija koja želi da mi kao biće generalno budemo spašeni. To je taj program u duši koji često mi nismo svesni. Onda duša je prinuđena da još drastičnije, da kažem, signale nama šalje. Onda se dešavamo da mi ozbiljno obolimo. Ozbiljne bolesti dobijemo. Kao na primjer rak. Gde mi onda smo prinuđeni da zaista razmislimo šta se dešava to u našem životu. Kako se to moglo desiti. I ljudi, koji se ljudi izleče od raka? Pa oni koji shvate da nešto u životu moraju da promene. Ne oni koji trče na neke hemije i šta ja znam, koji misle da samo taj rak kao on i kao ta pojava njega treba uništiti. A on je samo posljedica onoga što je dubinski u našoj duši. Nešto što mi treba da promijenimo. Što duša nema drugog načina da nam saopšti nego kroz te bolesti. I zato je važno da mi budemo svjesni toga šta je duša i zašto greh može da zatamni našu dušu, da mi prosto ne možemo da dišemo. I interesantno je, to svako sam za sebe može da ispita kada vidi u svojoj porodici ili u poznanstvu ili bilo kom krugu da čuje zašto neki čovjek oboli od nekog raka i zašto baš na tom mjestu dobije rak. Često kada dubinski ispitamo, shvatimo da to nije slučajno, da baš tamo gdje čovjek je dobio, da je on baš u tom smislu imao nešto što ga je mučilo. Zato što ne može nešto više da gleda i ne može više nešto da sluša, nešto ga guši ili je previše guto u životu, pa na tim mestima oboli. Znači, onda kada to shvatimo i kada se pozabavimo suštinski uzrocima te bolesti, mi možemo tu bolest da prevaziđemo. I ima na stotine primjera da su ljudi na jedan čudesan način izlečeni od raka. Razni žene i muškarci, kada su otišli, kada su se posvetili pokajanju i otišli i molili se kod raznih, da kažem, na raznim svetim mestima, da li kod Vasilija Ostroškog ili kod Svetog Nektarija Eginskog, da prosto kroz ta molitva i to pokajanje i to suočavanje sa svojom dušom dovodi do izlečenja, nekog čudesnog izlečenja koje nema veze sa današnjom medicinom. Znači, suština je u tome da mi shvatimo kako naša duša funkcioniše i da se time pozabavimo. I onda ćemo biti u stanju da predupredimo. Na kraju krajeva mi znamo da rak je civilizacijska bolest modernog čoveka. Naši dedovi i pradjedovi nisu znali za rak. Zašto? Pa zato što su živjeli iskrenije, živjeli su otvorenije i živjeli su u većoj harmoniji sa Bogom i sa narodom i sa prirodom. A mi smo toliko otuđeni, da smo se toliko otuđili ne samo od Boga i od komšija i od bližnjeg, nego od samoga sebe. Mi smo izgubili kompas, mi ne znamo ko smo mi sami. I onda normalno duša nema drugog izbora nego da nam šalje take neke dramatične pozive da nešto promenimo u životu, pa makar preko tih strašnih bolesti. Ne, pa svakako mi i telo, duša i duh su nam Bogom dan. Mi i telo treba da čuvamo, i treba telo da lečimo, ali suština nije samo u tome da izlečimo. I nije dovoljno izlečiti telo. Jer ako ja na jednoj strani izlečim, izbiće na drugoj, zato što uzroke nisam izlečio. Suštinu nisam promenio svoj život zašto mi je poslata ta bolest kao upozorenje, da se probudim, da kažem čekaj bre, ovdje nešto ima, ja moram suštinski nešto da menjam. Zato mi dobijamo bolest. Jer Bog nas voli, mi to moramo da shvatimo. I Bog želi da se mi spasimo. Tamo se kaže, Bog ne želi smrti grešnika, nego da se svaki grešnik spase. Znači, Bog će nam dati do zadnje sekunde našeg života šansu da se mi preobratimo, da se obožimo, da se pokajemo. I zato i dramatične signale nam šalje da bismo mi shvatili da nešto u životu treba da menjamo. I zašto je baš u zapadnoj civilizaciji toliko puno oboljenja od raka? Pa zato što se to društvo ponajviše i odvojilo od Boga. Otuđilo se od samog sebe. Poklonilo se mamonu i materializmu i svemu drugome. I otuđilo se od samog sebe. I zato dolazi do takve dramatike. Jer na kraju krajeva, kada mi sebi postavimo pitanje o čemu se radi u životu,
Koja odluka je najvažnija? I koje pitanje? Pa pitanje između života i smrti. I to je tako dramatično da take dramatične stvari kao te bolesti kancerogenih pojava su potrebne da bi čovjek probudio se, da bude svestan da se radi o životu i smrti. Da li ću se ja odlučiti za raj ili za ad? Pa to je suštinsko pitanje današnjeg čovjeka. A on je danas svestan toga. I zato mora nekoga da ga probudi tako nekom dramatičnom bolešću kao što je rak, da on shvati, čekaj bre, o čemu se ovdje radi? Zato je važno da mi budemo svesni šta je greh, a greh je taj koji dovodi do toga da se duša potamni, da izgubi taj kontakt sa Bogom i očišćenje od greha je zato za nas suštinski važna stvar, odnosno pokajanje. Cela ekipa Libe Ortodoks i ja lično radujemo se svima vama, našim budućim članovima, i nadamo se da ćemo vam uspeti da pomognemo u toj najvažnijoj stvari, da nađete ljubav svog života. Volite pravoslavno.